Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menjari me kapung tinaihan kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tukbal tebiin pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Iyene pagsukur sampurna ga niya bekkatanne. Iyene pagsukur pagsinna-sinna si Allah subhanahu wa ta'ala. Iyene pagsukur sabab kahadje tapangurong Allah subhanahu wa ta'ala si kite. Demikian kapanalawat si jungjungante Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panghu sinkemon pinabuo Allah subhanahu wa ta'ala ase sinkemon sikemon bakas pinapanjari. Menjari me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mawdu'ten ku itu dambua amban pinaka-importanti si kaellum manusia. Yene mawdu' kalagihan subay tabebbeg we dambua manusia atawakan subay niya ay diyane pegye we ay pataallok si kaellum ne tu udah tak bulak dunya ngunek tau hapag ibadat ne ngunek tau hap iyene parsugpatan ne duk Allah subhanahu wa ta'ala duk pataallok naan si ininen kahapan iyene ellew akhiratin. Menjari Allah subhanahu wa ta'ala ngakahan kita dalam Quran ne. Pain Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ini nen parman sin Allah subhanahu wa ta'ala bang tinali we tiap-tiap amban kite atawakan sine-sine ne makahati sin maana ininen atawakan sine-sine ne magpahati si iye sarta tali ne fawallah sapahan ku si Allah subhanahu wa ta'ala magparauntungan ni amban dunyane labinin bangi mole tujuh hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Pain Allah subhanahu wa ta'ala ilinganan ne yene mesiye beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita kali. Saya takale ne. Saya nggak takale wenne. Ana. Gay ko pain de takale laing ngomen ko kam. Sudah sinduelo. Ngomen ko kam sinduelo bang takale ke. Nanti apa anu putusinin. Nah. Gay takale. Takale duko. Saya ngiwen okay ne. Gero sab takale itu si aku. Siya bang takale dulu kan problema nih.
Takale ko pa hindi. Clear. Takale ko. Supaya tulo si kao. Si ako garo sa takale. Hato kay takale bang iPhone jo. Takale ko. Continue te. Bang may guru luro kay makakale okay duwen. Tatire ro. Continue te bisarate ininen. Kue ne pinainlay ilinganan wa Allah subhanahu wa ta'ala yan siya bariman. Ine belingan ininen. Lingan tamanan importanti. Si kaelum manusia. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Mangan kaampain ni amban mian. Kinakan lisin. Kinakan hap. Kinakan halal. Ine amban me kapangarijiki kami mian kami si kaam. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nenda akanin. Tarak kita Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan mangan kinakan dumain labian anyanya. Tarak kita Allah subhanahu wa ta'ala. Mangan kinakan halal. Ini nenda akan Allah subhanahu wa ta'ala. Panilewin. Huway hekka mangan haram. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sabut te pasongsong niyaan. Puas ang baniliin. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Washkuru lillah. Puas pa ini ang ban. Yan panabut ni. Daakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kwedo sab kamian. Kapangandaak ni magsambahayang. Kapangandaak ni muase. Kapangandaak ni magzakat. Dukemon ni. Ininin pada Allah subhanahu wa ta'ala. Washkuru lillah. Magsukur kam si Allah subhanahu wa ta'ala. Magsukur kampain ni si Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkanian bin ini. In kuntum iyahu ta'budun. Bangkanian bin si Allah subhanahu wa ta'ala do panumbahan bin. Si ayat ini may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dinaak kita wa Allah ta'ala mangan amban kinakan halal. Dinaak kita wa Allah subhanahu wa ta'ala mangan amban kinakan sutsi. Pataaluk la ipag-imanten si kabtangan Allah subhanahu wa ta'ala si kahinapusan ni in kuntum iyahu ta'budun. Maananin may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ni amban may manusia banglanggalan ni pangandakan ininen. Dumain sampuro na panumbanin si Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan kanian nen muslim. Makahinang niya duse hadje manamalan. Yero ininen duse mian. Iyane parkala ininen bangkyo mangan. Alta painter labean riba atawakan. Labean zulm. Mag-idin Allah subhanahu wa ta'ala dinak binono. Si waliul amar. Painter si maka yes. Hunit manamalan parkala iyene sinabutte ininen. Dinaakyo pinain mangan hap. Dinaakyo mangan sutsi. Sa problemahin ilanggalan weno. Ubos bangkyo tinilew. Nakahagad dobe ko si Quran. Kahagad dobe ko si Rasulin. Ininen. Tepet aja si bisara pagpainon kahagad ko sumagawa bang si kakainang nun. Ine sulang si pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ininen makamula may paranggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tasabot sinang buwa ayat. Faya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lissalati min yawmil jum'ah. Fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Naan sininen puas amban daakan Allah subhanahu wa ta'ala bang tek kawaktuhin. Dinaak inambanan pag-usahaten. Dinaak inambanan yan pamihati kailumin. Sinugpatan we ne bisaranen pa inne faida qudiyatis salat. Puas pa inne amban panunay bisambahayang jumaat lay. Mananap ne kaampain ne diata bulak ininen. Ine mian daakanin. Dina kita mananap na hamba nganyanya atawakan ine-ine. Duma inili ang daakanin.
Daakanin yan si ayat dehellulay. Dinakitemangan amban alta halal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabtagu min fadlillah. Miyane ka amrijiki. Amban me rijiki kapangarijiki wa Allah subhanahu wa ta'ala tudyo kaam. Mag-usaha ni kaam. Piyahon bi yan parkalain sumagawa sila biyan sutsi. Dumain sila biyan panganyanyano sa wekno. Dumain sila biyan mian pamapatay no supaya taeddo no inehin altanen. Dumain. Atawakan mapatay isabkew sa pangeddo no tandan. Sinesine ni amban me nandanan ka umakagees. Dumain sa ien. Wabtagu min fadlillah. Fadlullah pag-akahin naan si ininen. Pagge mun hinang kabatilan, hinang kalaatan, gay makajari pada pukno si Allah subhanahu wa ta'ala. Gay makajari faidapano si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ininin may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Puwas ang baninien pada Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkurullaha kathira. Nabut kam. Tudyo Allah subhanahu wa ta'ala sa sabutan hekka. Esebon bi Allah subhanahu wa ta'ala. Esebon bi iye makagiesin. Iye magurong rijikiin hangkan dakaam tinalew. Dakaam tinalew miskin man ka magsadak ka upama. Dakaam tinalew mian bang ka masampay upama sa amiyaan. Kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ininin maksud bisarasin Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tuflihun. In kaam iyan pa Allah subhanahu wa ta'ala magparauntungan kaam. May palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Sabutte yan parkala ininen mian kuwene pinainten yan pasalan maudu te ininen pasalan riba yan pag-anaksin insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sabutte pagihek ka manamalan usahanin sa ininen. Hek ka mian mag-usaha magbeligadji. Aurungan tikam. Amban me surah miki kita nabut yan kalaatan na ininen. Sinabut amban dialem Quran duk dialem hadis duk ijma. Magbeligadji. Magtrabaho si municipal. Magtrabaho si ine painte office. Mian tekka madayahanin ataw akan sinesine bangkyo tagagati 10,000. Irurungan kyo advance 9,000 duk 500 ataw akan 700. Pinain, tiya gadjinon, si ako ne gadjino 10,000 lay. Maananin nan sinin makauntong. Ininin lamod amban, yan parkala riba, may palanggungan, si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ine pe amban may surah, atawakan bantuk kine masala ininin, bangkyo magpasanda may bulak. Bangkyo magpasanda 20,000, gay pe pangurong we aahin. Yan mian, pamasandaan noy, bisan pe inugit tuwe ne lahing nun. Bisan pe inugit tuwe ne mian. Ine nila idialem ne harvest ne luune ke goma, luune ke ine. Sampay ta eddo ne iene painte pananda nen sampay ta provetsyon ne 20 tahun sampay 40 tahun 50 tahun. Gay pe pangrung ne sikao sa inge ine. Sa inge talikat no amban iye kwe iene sinlay. Parahal makaeddo iye. Ininen lamod amman riba. Bang kanian nen sinduehin, ito en sumeru sa tahati may sara, pagyawe ay naan sinin lamod sarain, si parkala ininen, apabila hukum de, yene kwe pangahukum, mian, kinararwe duwe ni magtaamul inin ataw mga hinang ininen lamod kaam, mian atawakan sinesine ne kitabi, sara manara naan sininen may palanggungan, si agam Allah subhanahu wa ta'ala ambad pinagmurkaan, we panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tek karupasongsong miyaan salasayan ne. Niya pe amban Messi magpasanda lahing may 5,000 pilak dumasa jaman tahun. Obos paggatalik katwe dapunen palabay may 6 tahun 7 tahun. Gay ne mabaya banggay ilek kat 50,000. Pegge pa inde insin 5,000 jaman 5 tahun mapalabay lay balol ku itu 60,000. Ininen bang asal na kurain marinta kite makagees kite mag-idin Allahu Ta'ala puas amban pamatarang sisiye dinak idehengan banggay si pakala dinak binono we Allahu Subhanahu wa Ta'ala si mea makageesin mula-mulanin me kana kuraante. Ininen duduse
mag-idin Allahu Ta'ala din akbinono. Wa sayati tafsiluhu insyaallah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Hadji manamalan parkala ininen may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ine piamban may surane. Iyene pa inte magpasanda may bulawan. Atawakan ine-ine ni. Iyene taga-interes mag-anak. Ine piamban may surane. Iyene maglon keo. Lamod ininen amban ine, amban riba. Hangkan ne, waktu mag-open si siya ng buwa bangko pa inte, yan may magtrabaho si may opisinahin, dinaaksengalon, pagtatilaw kami sa miyan, tapi ito si kami questionin, tinilaw kami bang sa ingi. Paing kami niya labi ni bang magbahid na pinain masin ni hadya, ininen ba kami riba, gimanjari. Riba. Nabot to sab kita bang ine sa hukuman nin maglon kaya si may SS no, si may pag-ibig no, ininen mian, hanian, mian pa inte, kongraste ni me siye, magtrabaho si parinta bang siye, maglon naan si ininen pegge, halos singsa de, paluwas hukuman nin amban hukuman riba. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, bang niya nilew, masisabutte iyan ni parkala ininen. Bang niya nilew, masisabutte ni may parkala ininen. Sa ininen, amban me abraz. Amban me, mian hininang kahikahanwe, mian anute. Kapung tinaihante, atawakan sinesine ni luo nga hinang ni. Iniya penaan si ininen. Mag 5-6, ininen tamanan hadje. Yane ininen makamiskin dilem kaumanin. Kahit kaan na ininen may aapiw si nakura. Pinautangan na kurain akahante kaw inabi-abi na mayul, barangay, gobernador ngutang kaya natusin 5 milyon sa bayranon 10 milyon puwas ang bantelong bulan. Ininen, nabang ako nakura abi-abi na sayan ngeles dalam kalabuso. Abi-abi na kusihinang riba. Subhanallah. Ito en kay kanin patapit si may nakura sa miyaan. Ubus bang tagasin, mapili si may nakura pinain si tiasin kun sa mian bayranon sa miyaan. Ininen. Subhanallah. Abi-abi inu mian pagkukanan no si kaumanin sa miyaan, ininen may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, subay esebtebi. Amay, kaam kasakahan kami, may kapungkinayan kami, bang niya ngabi kaam sa si paanon bibagtuy, pagka makagaes no kamuin. Kapap na awe ni hadjaahin bang kemon taga pangadji. Sampay kao pinabatok keo inabi-abi keo ininen maghapen manamalan. May kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan ang ngutang si makagees. Ubos gay pinautangan bang gay miyaan bayad nin, bang gay miyaan bayad nin. La ilaha illallah. Subhanallah. Ininen dambu amban may makamula. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sabutte dambu rambuwa. Sumagawa, sabutte parmanin. Sabutte parmanin, banga salbennal kaniya amban Quran duk hadis. Pagay pa in mesing duehin, nasubay-besab niya amban hadis duk amban Quran. Gay kita mian tinalew kita misara apabila mas alahin gay katauhante. Makatawakkal usab kita magpain tela adri gay katauhante. Sumagawa mas alaininen. Dumay nito rol dambuwa guru. Pegge masalatum mas alasin ijma. Pagdarambuwa ni may ulama. Dumain rol sin dambuwa mufti. Dumain rol sin dambuwa mian guru. Sibay pinasaplag ininen. Nasa ingin ko bang ningko hadya muptin sa miyaan. Ataw akan guruhin. Nasa ingin may pisuk-pisukin. Hindi na nang kansibay tahati te bang ine sa brol den. Bang ine sa brol may kasinduhanin. May palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mula-mulanin si ginawabaran ko bilang lasa. Bilang lasa. Dumaininin ama. Nakaam ni ko bang taimaabi. Ako gayro kumuwersaw. Bang upama niya tabisara kulai. Mian pa inte pangkal si pakalebi. Nakana problema na ininen tuhut bi. Alhamdulillah paggai magsabar ko. Gay danan pamunuan bi ako. Gay danan pangurusan bi barong. Gay danan pamakitalewan bi. Gay danan ini. Ako lay masampay hadya ko. Nabang kaambaya ako akuhin ngadji isab kaam. Suliante ko bang sa ingge mian. Panday bi magbo sarain. Soleante ko isab bang sa ingge, panday bi mag-explainin. Nangadji ka, bang kang mabaya. Nangkan ne,
ginari kainggitin si parkala duway ninen. Bangkyaw inggit si sawe no, si me taga ilmo mian painti atawa kan magsadak ka, nangahinang kyaw ko iyehin. Tasabot ang sinasihat, dumain isab pinikil nun bang sa ingge, mian maglongkoy boy sawe nun bang upama basak mag-inete, mian magsadak ka. Niya amban may nasihat. Isabot ko ininen, mian pakale-kale, mian Honorable Sari, mian painte hataman. Niya magnasihat lai si Obal. Ambat pasampay na ininen si Congressman Tikalasan. We sininan ko, we si Mujib Kemon guruhin inurungan 5,000 supaya gay magjamaa. La ilaha illallah. Tuhumano na kurain sabab sin 5,000 ro daat no gay magjamaa ahin. Dambuha basilan, tandanan no dambuha 5,000 makatawakkal kawin, tuhumano ahin. Damikian me inete, may kaguruhan babaya sininsina 5,000, tuhumano ahin. Ininen tuhuma si may kanakuraante. Patot ininen si may tinadib, si may tinazir, si may pinanis, may abisan peguro magbisa-bisa sa ininen. Subhanallah. Pula-pula no yun, no, may sabgay sa ilien, napigay gana trabaho, gana income. Wey, gay mista sa iyan, pigay dambuwa masjid, diawa ni ninurungan ng magnasihat, 2,000 dang ibo. Na minsan po, kayo magnasihat, mi dialim telu-elaw, niya na 10,000 no. Plus tagagad, si pigay amban munisipa, 15,000. Ubus iyan, binisara-bisarahan nun. Subhanallah. Ito ang dambuwan ban may tuhuma si may nakura, tuhuma may si may kaulamaante sa sinduwe. Niya may ulama kaunsilin, niya pe misara-misara, niya nga kahanako asal magtawag kami sa miyaan. Waktu magpasaplag pasalan ininen, magjamel kemon bata guru ininen, dinakgi pinakale ulama kaunsilin. Sides Ame may 20 tahun mag-adji sila at makka iyan ilien, miya ninanuren. Sampay may driver jeep, tinunggaan na kahante kyo, ulama kaunsilin, song binono, song binosak-posak kok ng dukpunglo, inayuin. May palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ito sa putte pito kidat maudu teninen, may kikite naksis si maudu ininen, yene may aagay pakale si may kaulamaante, yene may aagay pakale si may kanakuraan mismo, mian nakurain, ngaleg kite. Pero kung magpeges na kurain, tidak daw kita gay magjamaa, supaya gay ngaleg gay sa kiininen, supaya niya, mian, bang niya pinain, kagasaki supaya gay ngaleglag. Ubus tinaayunan no may ulama malangkyaw ang badkitehin. Masala ininen, maslahatul amma, makahap si Kemon. Tek kadambuwa, guruhin sa miyaan, magnasihat si Buhay Kanal, magnasihat si Obal, magnasihat Kemon. Binungkagwe dia sumisipin. Pinagsasawe dia sumisipin. La ilaha illallah. May palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Sinekeo, wey kahaba niya niya pinaguwa may kaula ulamaante malang kewin pasulang niya jakew away bang niya buono dalil basag sa miyaan itu makaase mian yan may sindoy maawamin sampay may driver jeep may bata ade namatok ni ngensem inayuin bang kita magpangadji pinihaten si bay kasabennalan antag mabennalin luo kite sa ien magboil muin. Sa iyan magboil muin may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Naan sinimpito kita perkala sin riba. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, alladina ya'kuluna riba, la yakumuna illa kama yakumul ladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, si tengye diyan may aamangan riba. Kung ito sabut na dihan lulay, mag-anaksin, mag-5-6, magbeli gadji dumain si aturan, makalari ka magbaligad tabang no si pong tinaino bang niya gadji no pwede 10,000 beli kusab 10,000 ga niya inene mian kulang labine maananin tabang no siye rifkan lahu panabang no iye ase no siye dumay ni sabbisag kasigpitan bang niya taga gadji 10,000 beli no 5,000 amat niya magkangingi dumay sa iyen pada Allah subhanahu wa ta'ala yeneme siye mangan sin riba Jay se paguwa ang bandelem kubur de bangtek kan ellew kiyamatin malaingkan kwe bakas ginagul we saitan kwe aabinelew magsampigaran sa miyaan namayam ni kyo mian bang kyo makakite yene mi aabinelew lemmi ga bakas mandi mi datus tahun sayen bantuk den kwe aabinelew ga niya akal ni
Dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Sinaba pambaniyan pegge misara se in pagdagangin kwe usab pa inni riba ininen. Bangkyaw pa inni melibuas dang ibu pila. Dagangan no dahat dang iburuk due hatus. Ilian pa inni jinari mananin pegge magdagang kyaw. Nasaien usab pa inni iyan parkala ini ng kami ininen. Bang kami mautang si aali mengibo binayaran 6,000 nasaien usab. Kwe usab kaamlay pegge kami mag-usaha kami. Ininen may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala makamula ininen. Makamula manamalan. Subhanallah. Hangkan skite me kaguruhanin lagi si me mian pasalan me pangal tak dah kita magtuhuma si sawete. Pegge uei mian parkala ininen makamula manamalan me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah subhanahu wa ta'ala wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Buada pun yun dua ilien si antara pa inne in riba duk in pagtabang atawa si antara pa inne mian pag 5-6 duk pagdagang pinagpinig wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagpinig wa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana pinagpinigin mian pinagbidda wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ba magpain malami behene yun ga taro no parman minisakoy. Bang keo baya mian misasayen pabatik keo bang sine keo. Da keo misasi ano mag-inbox keo si ako pasong sumiyaan. Yan si antara duwe miyaan. Pagdagang duk yan ribalay pinagpinig wa Allah subhanahu wa ta'ala. Painallahin. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Hinalal hipi wa Allah ta'ala magdagang lay. Huwos hinaram ribahin. Na yan mesiye. Yan donga amban paku. Yan mesiye. Donga amban pakubulande. Sa miyaan kakahinang din may palanggungan. Si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ine magpain se in ribahin kwe dusab ine kwe dusab painte mian pagdagang magsali pa inde ininin makamula manamalan na mian mag-ata Allah subhanahu wa ta'ala sa ien bang se pinakellum ni Allah ta'ala ang bandelem pakubulande kwe aa painte ine mian mabinelew mian kwe aa painte mabinelew mian. Pada Allah subhanahu wa ta'ala puas ang maniliin. Faman ja'ahu maw'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Bang bakas niya inakahan, yan aamaghinang ribalay, katauhan ni hukuman nin, in ribahin haram, ubus pa inne, mian patala niya, maananin, naan si ininen, gana hininang wene, binibbegan ni wene, nanaan si ininen ga niya problemane. Ga niya problemane, minaapi Allah subhanahu wa ta'ala, si me riba takakan ni iyan ni dehalulay. Maananin halal si iye. Mekeru haram si iye, bang katauhan ni hukuman nin, ubos bulanggalan ni. Mekeru pa inte haram si iye, bang katauhan ni hukuman nin, ubos bulanggalan ni. Sa iyan me kapong tinaihan, si agama Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ini na makatalewin. Bangkyaw bakas inakahan, bangkyaw bakas inakahan haram parkala ribahin, haram mag-anak sinin, ubos bukyaw pabalik masi-masi hinang no. Pain Allah subhanahu wa ta'ala, فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Siya iliin pain Allahin tunggo narkain. Atawa magdapo dalam narkain maananin makaasek si narka. Hum fiha khalidun. Naan si ininen tinapsiran si dambuha ayat. Tatap si pain na dalam narka lay. Pain Allah subhanahu wa ta'ala. Maananin, pinagdapo wede, yene narka painte mian si me kafirun. Numba, si saddili amban, Allah subhanahu wa ta'ala. Numba si saddili amban, Allah subhanahu wa ta'ala. Panallahin, yamhaqallahu riba wa yurbi as-sadaqat.
gay pinagbarkat wa Allah subhanahu wa ta'ala alta ribahim. Inalaan wa Allah subhanahu wa ta'ala amban ka ubarkatin. Inalaan wa ni pangaltaan nun kahikahan ng dehelo amban kamatay no. Atawa isab pagtabot si Allah kiyama, gay kiyo makapurobetso amban may alta, iyene inusahano matuda ta bulak dunyahin. Ininen bisara Allah subhanahu wa ta'ala, dumain bisara ko. Hangkan ni iyan bang kiyo mayam, hek kabanamalan magtaamol sin riba, sumagawa nin, puwas amban may 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, penno we utang. Pagya inalaan barkat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa puwas amban may 5 tahun, bankrupt. Bankrupt sa miyaan. Atawa isab gay sanyang, inalaat, pagya inalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yene barkat ne mian barakat altanen. Atawa isab, hek kamanamalan sinne sumagawa, tinambelan ng Allah ta'ala pangatian nengay makapagjakap. Maananen inalaan ng Allah ta'ala si iya barkat yene altanen. Atawa isab magkalakihan na may pong kinainin ko may COVID-19 ininen bisan duya taga pangalta sa miyaan. Ine may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian tinambelan ni Allah subhanahu wa ta'ala pangatian nin di ni makapagsadak ka maananen naan si ininen may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ine mian gay pinagbarkat wa Allah subhanahu wa ta'ala yene alta mag-anak sinin wa yurbis sadaqat Allahu akbar itu enne sibay sinalasay ti mahapin pegyan niya bang patik kaa gay ngurong bang tarasin 2,000 3,000 10,000 200,000 bang ngurong may 10,000 ngurong may 5,000 pa inne mian kaanuhan kainihan te kakulangan ni sabayin ni sinkon. Kakulangan ni sabayin ni mian. Kakulangan ni sabayin ni sinkon. Bangko pa ni magsadak ka. Kaya mo may mag-inbox, hindi raw ka mag-inbox ko ito mag-live ko. Pag pandem, hindok na kam nawag. Tiyek ka manamal mag-text. Kakulangan ni sabain ni alta kun ang kanpain na naan si ininan dumain sa iyan. Pada Allah Ta'ala jinanjian kay Allah Ta'ala wa yurbi as-sadaqat. Pinagbarkat wa Allah Ta'ala si kau pangalta nun apabila kayo magsadaka. Apabila kayo yenenabang si pong tinaino pinagbarkat ininen wa Allah Subhanahu wa Ta'ala tudyo kao. Pinagbarkat. Amban ilian si may kitikegan. Amban mianaan sininen hek kamanamal tagitek ko amban nakurate atawakan sinesine ne luunek amban bosari atawakan amban mian painte anuri inete mian songot de atawa amban me painte me foundation atawa me tumpukan tu si me laut Saudi Arabia duk sa dilipe UN painte mian pinagbarkat yan si Kaam insyaallah subhanahu wa ta'ala paggi Allah subhanahu wa ta'ala misara wa yurbis sadaqat pinagbarkat, tinambahan ng Allah subhanahu wa ta'ala pagsadakay. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah subhanahu wa ta'ala gay mabaya painte si Kemon, painte yan painte mian magkufur si Allah subhanahu wa ta'ala. Sinugpatan ng Allah subhanahu wa ta'ala alistute, innal ladina amanu wa amilus salihat. Kuito en sab, pinaano ay Allah subhanahu wa ta'ala mian iyan ay siya magkahagad. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina amanu, iyan ay siya pa inne magkahagad, wa amilus salihat, iyan ay siya pa inte nga hinangha, wa aqamus salah, duk matay nga sinsambahayang, wa ataw zaka, duk ine mian. Nunay sinsakat pada Allah subhanahu wa ta'ala, lahum ajruhum inda rabbihim, wala khawfun alayhim, wala hum yahzanun. Ininan bisara Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay siya pa inne nga hinangha, magkahagad si Allah subhanahu wa ta'ala, magsambahayang, magsadaka, inurungan si pahala wa Allah subhanahu wa ta'ala, lahum ajruhum inda rabbihim, inurungan si pahala wa Allah subhanahu wa ta'ala, wala khawfun alayhim, wala hum yahzanun, dukgan niya kataliwan de bang simole, tudyo hadrat Allah subhanahu wa ta'ala, gini si Jesus si may alta taamban din.
gay ni se mian suse si sinong den, gay ni se tinalew pig uwe plansado ni di andang. Tu dia tak bulak dunya magkahagat do si Allah Taala, tu dia tak bulak dunya magsambahayang do tu dia tak bulak dunya magzakat do nabang isab painte mian mole ni se painte hadrat Allah Subhanahu wa Taala ga do sab niya pig uwe andang si mag-amal bu andang kita inakahan ni Allah Subhanahu wa Taala yene me siye painte mag-amalin mian jinanjian ni Allah Taala duk surga duk kahapan-hap. Qala jalla wa ala wa basyiril ladina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ila akhiril ayah. Pakegun si o Muhammad yene me siye painte maghinanghap yene me siye painte mian mag-amal to dia tak bulak dunya niya atawa tinugataan si mian inatagan si Allah Ta'ala duk surga neloy painte me subain ang bandiawa le ininen mian painte bisara Allah Subhanahu wa Ta'ala si tengit me mu'min namene ni kew inggehin kew mabaya kew lai si anulay si aa dong amban pakubulan ni bang pinakelo me Allah Ta'ala kwe aa bineleumiaan atawakan mian ininen ne binanto e Allah Ta'ala ga niya kasusehan si mataambanin duk gay ne tinaleo si sinongin inggehin kew lai mene kew gay kami ininen milit makadari kew number 1 le atau number 2 to mele kew sa ien me palanggungan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. O kaampain ne mi aamag kahagad pa Allah Ta'ala. Tinalew be kaam si Allah Ta'ala. Allahu Akbar. O kyo pong tinay ko magkahagad. O kyo pong tinay ko magkahagad. Mimpi hadya kyo ilinganan ng Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu. Ininen lingan amban Allah Ta'ala. Ginellal pikyo Allah Ta'ala bariman. Pada Allahin ittaqullah. Talew kyo pa inne si Allah Ta'ala. Wadaru ma baqiya minar riba. Duk tinggalanon ne pa inne amban me matalebbiyan ne ribalu. Puas amban katauhanno yan ne pangalta. Atawahin ang niya ang riba. Dani kontinyuhon upama. Upama na ininen. Kau magtaamol kyo duk riba mag 5-6 kyo. Niya pe me limi aaga makabayad. Upamang utang sa 5,000, puwas ang bandang bulan mula 6,000. Uwis sinduayin makabayad ni. Uwis naan si ininen niya limi aaga makabayad. Nanaan si ininen, bangkyo kapasampayan ni inparkala ribalay, haram, ininen sibay hinangno. Ininen sibay hinangno. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Ang bananon binepain na yun matalibbilay. Maananin, mian, kasabot tero pasongsong niyaan, bang niya makautang 5,000, si kauga pa makabayad mula 6,000, dani pabayeron mian painte 6,000. Daw na dya kapital sinnoy. Ininen maanabis sara, hindi nak ni tininggalan, iyan ni ribalay. Dinak ni painte, mian tininggalan, iyan ni hinang ribalay. Pero Allah Subhanahu wa Ta'ala, فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Bang pain na gay hinang ni. Bang pain na gay bebegan ni. Maananin, bang ni katauhan ni sara ribahin haram. Pamigesan no sara, umus masimasi pe hinang ni. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ine bonoon bise. Bonoon bise. May palanggungan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ine mian parkala ininen parkala hunit manamalan iyaru ininen duse katauhan ko puas amban duse painte yene me mahadjelay mian din ak binono we Allah Ta'ala bang sige pakale duse ininen do sumagawa kite kay kahannen pagge makagees kite atawa pagge mehek kami an me bata te sa miyaan bisan kita may magbeli gadji bisan kita may magpautang 5-6 na pangamahan te bang kita inamahan bang kita pinasampayan wey pangamahan no bu pamahap ka uwi ang bandunyano labinan magkyomole tudyo hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyan may kapong tinaihan ko si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala
Sibay tayma te agamatu, dumain ako dapunen, dumain sina dapunen, agamatu Allahu Ta'ala dapunen. Pinabuohan we Allahu Ta'ala Rasul nga kahan kite. Pegge bangga niya sa amiyaan, awam kite kemon. Puas amban ilien, magkaptangan Rasulullahin, al-ulama'u warathatul anbiya. Yan may siya kaulamaan, ganti si may kanabihan. Maananin, pegge maglugto se, ngadji se, supaya kapatarang yun kabayaan. We Allahu Ta'ala, duk kabayaan Rasulullahin. Namban nilian si may kiyugay nga mala, pegge dumain ka udapunin. Inna dina inda Allahi al-Islam. Maananin naan, sininin, dapu agamatu, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Dumain personalte, bang upama ako dapunin. Bang niya bisara ko bangga si kaam upama, makajari kaam gay ine, mian, makajari kaam nga ma, pigge uwe mumpaatin si ako, dumain si kaam. Na ininin mumpaatin si kaam. Anak, tali-tali o bibig ko, inurungan keo pangal, upama urungan te keo 10,000 busin. Umus pain ko si kao, mian, ibe, mian hatul te keo bang sa inge pangusal no sinin, pag bisnisun ininen, da pag siyabuhon, da pag sugalon, da kemonon, samahan no ko, na dupang alladina. Dupang alladina si parkala nadariya tu si dunya. Yan example te tu si data bulak dunya kinakan we akalte. Na pinain dupang alladina bang keo, kao pe mga hatulin pinain. Samahan no pe, nasa ininen dusab. Mas labi awla agamahin. Pegge uwe agamahin, dumain patanam, dumain pataman, tu data bulak dunya. Sampai si pakubulan no, sampai si allaw kiamat, sampai si allaw paghukom, dumain pataman tu agamahin. Dumain pataman tu hangkan, may palanggungan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, subay tayma te iyan ay may bisara ininin. Pegge bisara Allah Subhanahu wa Ta'ala, apinain ang kanggay tinayma, sibay lambu-lambu, nagay ko tao magsuwala-suwala dende. Sayan suwalakon. Gay ko tao magsuwala-suwala suling. 7 biyan, basag suwalakon. Bisan pesine makakilali ako sa iyan do suwalakon. Bang kumisara sa iyan do suwalakon. Sayan may palanggungan, si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagge pong tinaibi ininen maapon di, nagay tao magsuwala-suwala suling. Atawa gay tao magsuwala-suwala dende. Sayen. Wa in tubtum, pain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang sepainim, bang kampainim magtaubat, falakum ru'usu amwalikum, la tadlimuna wa la tudlamun. Bang sepainim magtaubat ne, naido di hadja poonan din. Ru'usu amwalikum, pain Allah Ta'ala. Poonan din hadja, bang niya poonan din 100,000, 100,000 lay hadja. 100,000 lay hadja. Da kampain ni nga niya duk, gisab kampain ni taan niya. Wa in kana dhu usratin fanatiratun ila maisara. Bang upama yan mian palayan sinnoy, dhu usra. Kwe kaunitan ga penya pagbayad ni. Dinaaktinang we Allah Ta'ala. Naan si ininen. Stebon bi. Nakita isab mesinduhin, pinain gay kunanggo pagyata kautang. Gay kunanggo. Tegel na pinain limentahon na magbayad. Napain Allah Ta'ala naan si ininin. Bangye pa inne mian dumain duwe mufarrit. Dumain duwe pa inne lahan-lahan na bisan tagasin gaya magbayad. Bangye dalem sigpit. Nasibay tanggubi. Wa in kana dhu usratin fanathiratun ila maysara. Dinaaktinanggo Allah Ta'ala. Dumain ako magpainto. Dumain sara magpainin. Niya waktu ako ang mian makakalis may pagsaraan, pinakitalewin may sarain. Pinain konsehal barangay gikil tangguko. Subhanallah. Sa ingi begay panangguno awe bang niya ni hadaginwaan. Allah Ta'ala mag-akahin, wa in kana dhu usratin fanadiratun ila maysara. Naawe ni bang niya ginwaan upama makadari gay tangguno. Sumagawa gay magsali aahin may palanggungan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in tasaddaqu khairun lakum
wa an tasaddaqu khairun lakum. Yan pa Allah subhanahu wa ta'ala magsadak ka kam mian iyo pa inne maslabi habsi ka amin in kuntum ta'lamun. Bang pa inne mian bang hadya pa inne katauhan bi. Pa Allah subhanahu wa ta'ala binulian wa ini parmanen wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Talew ka am pa in Allah subhanahu wa ta'ala yene ellew pamole bituju Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Puas ambat ilien padallahin talew ka ampa inne yene si ellew pamole bituju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala ubus ilien pegge mian inurungan ni atawakan mian pinahalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala atawa inurungan ni kyo tinungbasan ni Allah ta'ala yene bakas kakahinang tematuda tak bulak punyain mian wa hum la yudhlamun. Sila biyan kaadil Allah subhanahu wa ta'ala. Ininen me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pasalan riba. Except bi riba ininen hunit manamalan dusene ininen. Tasabut sinambuwa riwayat sumagawanen in riwayat to mian painte magtabang-tabang magtabang-tabang painte yene magsugpat-sugpat sa mian ubos nga kesig painte katawan ni ano me alul hadith ubos lada ayat painte genek kalagian sibay sinabot naan sininin. Tasabut sinambuwa riwayat ar-riba ithnani wa sittun baban adnaha mithlu ityani rajuli umma. Ribahin pa inni magtaamol si ribahin yene mag-anak sinin paasek ye pa inni si ennempukdue bab lalabean atawakan bab ina nila ipainte tamanan diawa ne painne amban yan ennempukduelay kwe du kyungan jinahan inaano kwe du jininahan we dambuwa lella inaanen ininen du se ribahin si Allah ta'ala na amban kita ga niya makatawakkal ngan jinahan inaane pegge pagtamam ne sumbang pagtamam ne pinapatay pagtamam ne ininen mian dusihat di manamalan na pain Rasulullahin dam iyene ribalay dambuwa amban iyene ginisan sin riba tamanan diawa ne painne tamanan diawa ne dusenin kwe du kyaw mapihan inaano kwe du kyaw ngadjal inaano tasuhong no inaanon tasuhong no may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala na sa ien pasalan ribahin sa ien pasalan ribahin may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala hunit par kala ribaininen hunit hangkan si baytatite mian painte iyan sarain supaya kite gay mian painte mian magkangingi ang bandunyate labinen bang kite mole tudyo hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Amman may kapiligruhan sin riba ubos bu sabut te painte ginisan nen namo rambuwa amman may kapiligruhan sin riba annahu ma'siyatu lillahi wa rasulihi. Pagge ribahin maksiyat si Allah Ta'ala duk rasul ni. Pagge painte mag-aka mian painte Allah Ta'ala wadaru ma bakiya minar riba dinak tininggalan ni ribahin. Nabang upama sulang nung hinang kyo sin riba makapag maksiat kyo si Allah Ta'ala duk rasul ni. Buin maksiatin may palanggungan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dambu amban gi makaasik surga. Dambu amban gi makasik surga. Atawa bisan bakas makasik surga ini la iye painte dilem narka dilem narka painte masih iye painte makasik narka pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Itu bistara Rasulullah dumain ako dumain sinaduk sine kau niyan nisab niya magpain intag hadis nen intag kemonen ininen pakalehon bime mian kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala yene mian painte parkala ininen supaya mangan dialem kokte bikemon pain Rasulullah kemon umatku makasek surga kemon umatku makasek surga illa man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah sine pa inne inalenan wa man ya'ba sine pa inne ilien pain Rasulullahin
man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Iliin. Sinesine pa inenuhot ako makasik surga. Duk sinesine magmaksiat tudyo ako saben nal iye mian faqad aba makasagga iya si Rasulullah. Nabu mian pa inde bang kiyo nagga naan si ininen. Ganiya ano no makapagmaksiat kiyo si Rasulullah nuk si Allah Ta'ala. Kung inikaptangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Di na kita pahalli wa Allah Ta'ala si panagga atawakan yan pasulang sidaakan ni sabab we sa sinabab amban pinaturunan kita pitna wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pitna iniine ni painte. Pitna iniine ni atawa mian sinabab amban kaurungan kita siksa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa iyan may kapong tinaihan ko si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. In ribayninen dambu amban sadjahadje maksiat si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikian mian pinatampal wa Allah Ta'ala sinesine magmaksiat tudyo iye na tampat nin narka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Sinesine pa in Allah Subhanahu wa Ta'ala nagga si Allah Ta'ala duk si Rasul ne duk lang pasan ni aturan Allahin bang pa in Allahin taman ininan hadjakyo palabi pinaasik narka wa Allah Subhanahu wa Ta'ala duk inurungan niya siksa tamanan peddes tamanan lemmi na meni kiyo nagga kiyo si Allah Ta'ala duk Rasul ne atawa tuhot no pangandaakan Allah meni kiyo naan sininen patampal ko hadja si kao ubos bu kiyo meni bu kiyo meni bango pa makakisegan kiyo si suwalakoy kulanganon volume nen may palanggungan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikian dambuwa yan painte parkala ribatu dambuwa amban sababan gay tinayma paintein sadakanin yan ay magtaamul dukribahin. Pagkapain Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. Dinakgay, sinagetan wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mian, hinang lemmi atawa iddo amban, mian painte, sinharam, yan ay pagsadakate. Gay makajari, sinagetan, duk altaharam, yan ay pagsadakanon. Pagkauwe in ribahin, kasbun khabith, kasbun muharram, ribahin usaha lemmi, duk usaha haram. Ininen may palanggungan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasabot si dambuwa hadis pain Rasulullahin inna Allah tayyib la yakbalu illa tayyiba. Sabennal Allah Ta'ala lissin sabennal Allah Ta'ala pa inna lissin gay naima banggay lissin. Okay. Niya nilew jaman-jaman lay mian nilew sinduain pinain bisan magdagang siyabu si anu basag nabang halal do sa pinain sinne iya jama maanuhin pinain mian mainahinte maharamin yan siyabu ne ininen sambong nen usahanay usahalaat usaha palsu usahanay Allah Subhanahu wa Ta'ala pa inni sutsi gay na ima banggi sutsi duk Allah Ta'ala magpain dinaak gay sinagetan usahalemmi yan may pagsadakatin hangkan pain may ulama indam buwan ban sababan adamu kabuli as sadaka yan gay tinayima paintein mian painte sadakatin pasuno amman may kalilikawan sinriba araddud dua gay tinayima duanon bisan dukyawngan dua painuherang kuininen mian gay tinaymaan dua atawa ine-ine na sinabab painte ni amban ribatu sinabab painte amban ribatu sibay painte ine pagyaribahin ng buwa amban mian alta haram ubus kakanno nabang kinakan bang usahanon haram bu kakanno haram dusab kinakannon dambuwa painte lella mian magmusafir kasabot pa inte si dambuwa hadis yanilallay dinan kaniannen magtulak-tulak ubos lemmi may bulukok din bagumbunan
sinabab pa inne amban me italatu safar pegge tala palinganan nin ubus mian pinarang katwe ni tangan nin si Allah Ta'ala ya Rab maku si Allah Subhanahu wa Ta'ala doa sumagawa wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa gudiya bil haram fa anna yustajabu lidhalik. Sumagawa pa inni kinakanin haram, inumanin haram, semmeknin haram, mian kailumanin haram. Nasa ingine panayma si iyehin, nasa ingine bang kiyo magtaamol duk riba. Sa ingine bang kiyo magtaamol duk riba. Tapakan nun andanon, anak nun, ginawabaran nun, bagay-bagay nun. Problema ininin manamalan me, palanggungan si agama Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Tasabot yan sini dambuha sa bamban, iyan pa inte kadilikawan sin riba, naz'ul baraka, sikabtangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yamhaqullahu riba, iyan inalaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, mian pa inte, mian anuhin, inete. Barakat sin iyan ribahin. Gay pinagbarkat wi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikian may palanggungan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala dambuan ban makatuwas pangatean yan parkala ribaininen. Dambuan ban makatuwas pangatean. Way ituwas pangatean nun. Aahin sa we nun kasigpitan ni lagi may magtulak kapsaba. Gebang kiyo tulak kapsaba atawa kanap Saudi. Pinautangan kiyo sin 15,000 sa mole 30,000. Antag ni ase nun, hangkan ni ahing ngindam paggiga niya pagbayad. Paggi mian angkan ni ahing ngindam paggi sigpit. Dambuwa amban makatuwas mian pangatean. Danan no gay baya magsadaka, danan no gay malasa si sawe no, sinapap amban ga niya isikok no ine, magtipon kayo pangarta sila bayan haram may palanggungan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. May kapong tinaihan ko si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, parkala ininen subay hatul tebi mula-mulanen ginawabaran kulaton si pamilya ko dukkemon ne makakalaininen importante manamalan ininen si kallum tebi makukyaw pangatian lunok makukyaw pangatian painte mian pangatian painte tinalew si Allah Ta'ala ubus naan si ininen magtaamol kyaw dukriba na isep tebi inribahin dambuwa amban makatuwas sin pangatian. Inasal-asal pagpautangin, iyudang buwang ban pinain, rifkan lil muhtajin, bang sibasa Arab, iyan pinain, aseenu si Mesiye lam makailumanin, aseenu si Mesiye painte magkalagihan, na pautanganon si. Pautanganon si. Na sumagawa isab may palanggungan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabang isab bisan aahin lam makailumanin, magkalagihan, ngutang 20,000, nagaypain kew ine gaypain kumabaya, miansin ko ininen manggay muli 40,000. Na ininen may palanggungan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala, subay hinalian, yene may dusay ininen pigye, dusi hadje manamalan, dambuan ban makatuwas pangatian, gaani niya lasani si pong tiraine, Allahu Akbar. Man la yarham la yurham. Sinesine gay maase, gay sabi kinaasean. Bisar Rasulullahin, sinesine gay maase, gay sabi kinaasean. Ininen bisara panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkan mian subay hatitebi mian parkala ininen. In aklur riba, in paine mamangan ribahin, dambuwa ang banlabean, iyene alla'anu min Allahi wa rasulihi. Iyene danan kiyo minurka, wa Allahu Ta'ala duk rasulne. Danan kiyo minurka. Kung ito, salasay tinaan si ininen. Iyene may siye magsaksi si hinang riba, iyene may siye magsara si hinang riba, mian gatumawa, pang matumawain, gani problema ni, salasay tinaan si ininen. Paimpangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba
wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala humus sawa atau hum sawa. May palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala pakaleti bidahu daddali bisara ininen. Bisara amban panghu sin kemon. Bisara amban iyan sababan niya pinabo o Allah ta'ala rahmatan lil alamin ase si kemon. Paimbangu te Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinagmurkaan we Rasulullahin aamamangan ribahin. Aamangan riba ine pinain magtaamul kuduk riba sagay kakanko lamud ilien tinakbiran we Rasulullahin peggein kabiyaksahan sin pangalta inusal kinakan itu lil aglabiya tinakbiran we ne samian dumain maananen mian bangkyo magtaamul duk riba atawa hinang nun mian maginteresin sila biyan dumain pagbisnis samian pain no geru kakanko kaduk lamud binurka lamud dien Iye pesak kegay lamud asal kaon na dapunin. Mismo naksi tasabot nan sinin lamud do minurka we Allah Ta'ala duk Rasul ni. Lamud do pa inte pinagmurkaan we pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Iyan pa inne mamangan ribahin pinagmurkaan we Rasulullahin. Wa mukilahu tabi paintinaan sininen duk yun mamangan mamakan le tabi sali do mangan duk painte makan wa katibaihi duk painte mian nulat bang niya upama mian magutang upama ngutang ko pinain 20,000 hapsaba ko muli 20,000 pagkahit kayo niyang kanin sabot ko hek ka maghapen sila hatte, ngutang 15,000, mole 30,000, hapsaba ahin, ubos ta sigyew, ga makausaha, ga makabayad, sinukutan sila hat. Bintong bituwa, may sarain sinabab ang manininin. Subhanallah. May palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, bang hati tebi sarain lampung manamalan. Sumagawa pagi ang banti tebi. Hangkan mian, kemon kita mapakalain labi 700 oras ko ito ininen lukahan tebi biatetin biradali lukahan tebi pakale tebi ubus butali tebi butali tebi pinagmurkaan painte mamangan ribahin duk magpokan ribahin duk yene magsulatin bangupama niya sa mian anuhin ngutang tagdi amman may sunnat bang kiungutang sibay sinulat sa miyaan iyan ni manulat laybang niya ngutang mag-interes sa miyaan pinain bayranon sa miyaan lamud amban pinagmurkaan ng Rasulullahin nulat hadya kyaw iyan sali do kyaw tinandanan dok magbuluntir kyaw naan si ininen masik kyaw lamud pinagmurkaan way pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinigay matinalew ininen Rasul may palanggungan si agama magkahagad kita niya pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabay kita tinalaw pinagmurkaan wa syahidai dok iene naksi si parkala ribalay naksi si parkala ribalay may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala ilien naksi si parkala ribalay ininen lamud amban pinagmurkaan we pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikap tangan ni humusawa magsali do sa iye. Sumagawa magpain may magsarahin magsali si alinlaan si alin murka sumagawa yan may sindueto pariyawa diawa importantihin magduse se sali do se painte mian pinagmurkaan we Allah subhanahu wa ta'ala. Sali do painte ngutang sin mangutang lay pagi magtaamulien duk magpautang lay, duk manaksi lay, duk painte, yan ay magsulat lay, kaya mon sa ilien magsali sa may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kasabot ka na yan ay painte pag ano inin. Dambuan ba niya ni ano to?
pasalan riba tu may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dambuan mananuto yan ay pasalan riba tu may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ine lamod ininan amban may sababan suul khatimah. Ine laat kay napusan umul nun. Laat kay napusan umul nun. Laat manamalan may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Niya amban may kissa takissa we may an maranaw Allah wa'ala mang saike. Yan may magtaamol sin riba atawa bisine sabab kay lumandun niya pagmatay atawa pagsong magnaja sa miyaan pa ini restaurant ko sa miyaan yebe pinaiya kyo yan kahinapusan pa inte umul nun pinaiya kyo si kahinapusan pa inte umul nun bang kyo matay ni hangkan nehek kayan bang bimbang may parkalatun niya danan gi makapag-ibadat si Allah Ta'ala dinaknabot pinaing kabew ko motor ko duksa dili piamban mian yan makalimpaglay ininen may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala dambo amban yan mian laat painte yan kay napusan umulnin damikian laat painte ni katikkanen puas amban kamatay ni kuy painte tasabot yan painte si anulay si ayat delulay bang sedo nga amban pakuburan de mag-iling-iling siya sa miyaan ko si hantang binelew. Okay. Kung ito hek ka manamalan sa pandak manamal orasin kung ito sabot te bang mian ine sa English te kaharam na ininen damu amban pinakaano mian painte pinaka hadje manamal iyan mag 5-6 ininen iyan bang kiyong ngutang mian dangibo mole painte dangibo ruk dahatos bang kiyong ngutang painte mian 5,000 mole painte mian 6,000 itu pinagmurkaan wa Allah subhanahu wa ta'ala dukko ina tasabut te amban mian yene parkala mag-idhin Allah ta'ala din akbinono inepe yene siya magsanda lahing nan si ininen may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mula-mulanen may sara siway asal patingan tibi ininen bang niya may magsanda lahing sa miyan mo magpahukom mo magsensong siway kita bahani sarain nga hukom ni piyon ko magsanda aahin miyan may 10,000 may 10,000 ubos may 2-3 tahon ni akahan tikiw tapurabetso may gumahin makasi-asi ni sa miyaan iye pe manaha sinaha pe wene iye pe mangeddo belihannen gay pe inurung we dapu anuhin gay pe inurung we ne dapu altain buada pun in pagsanda ininen bangkew ngutang gay gyo pinangandel mabitad kyo alta dumain maananin kakanno alta sawe nun ininen maana sinrahan bang si bahasa Arab tasabut si meine si me abwabul fiqhiyah baburrahan bab pagsanda pangadjian pagsanda itu tasabut itu painte mian si ano si kakitab-kitaban tasabut to sa painte mian ine dalam Quran pa Allah Ta'ala farihanum makbuda yan painte mian sanda lay siwi kyo ngeddo katibayan sa mian ataw bang kyo ngandel ngeddo kyo man alta ni sa mian pinaantan si kao dumain maananin lok-lok no alta sawe nun mian ugit no lahingnen bisan makadari ugit no sa maid kyo pagke kao makaantanyehin maid kyo sa miyaan ugit ko lahingin ubos pelihan nen papiu kuro kao eddo ko mian hadja usa iyan anunen trabawan gun ininen sinari si Sara abay isab bisan me 10 taon na sa miyaan magsanda me 10,000 ubos kao makapurwetso de kyo gikyo makatawakkal mapule ni tay do kunesin kun tiya nila hingnon ininen bang kyo magsanda bang niya sa miyaan gikyo ngandel si pung tinaino pituhon lahing no urungan ti kyo 100,000 sumagawa ugit ko lahing nun na magbista kita si belihan bang ta do kune belihan nen 100,000 lay papule ko si kao ininen jinari may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian
Subay kita maase, si may kapong tinaihante. Subay kita maase, hangkan ni aahin ngutang, angkan ni aahin sa miyaan, pagki sigpit, ubos iliin besab tapikilten. Damikian, may pagsanda bulawan. Magsanda sa miyaan, bisando niya sin, bang upatag na bang kayo magpasanda, subay kayo ine, subay pabilihan no. Subay kayo mapabilihan no. Bang asal kayo sigpit, dumain kao da po bulawanin sa miyaan, magkalagihan kayo 2,000. Subay sigpit manamalan, subay sigpit. Masanda adya kayo dalam 2,000 bulay, dalabihanon. Magtawakkal na kayo si Allah subhanahu wa ta'ala, pagkiuwi daruray in manamalan na ang sininen, ad-daruratu tubihu al-mahdurat. Ad-darurat tubihu al-mahdurat. Ini pa amban may sura na ininen. Iyan may siya magpautang may buwas. Pinain, pautangan tikyo melik ko buwas, dangibo. Us utangan nun, balay dangibo rukduwe. Magbayad ko 3 bulan. Ininen dinari. Dinari. Ubus banggay makabayad dalam 3 bulan lay. Pain no, mian, may kinikyo magbayad bang may 6 bulan sa labihanon. Tayo nang dangibo ruklime. Ininen, riba may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Riba an nasi'a. Bang iyan magpautang buwasin pa ni meli kuku ito. Ambian itu ay utangan dangi buruk duwe, beliku dangi buruk duwe us bang utangan no dangi buruk telu bayran no puasa man 3 bulan. Ini nen jinari. May kagay jinari bang gay makabayad aahin. Di alam 3 bulan lay adjasan no. Paino ine mian nabang tiyo gay makabayad sa doon ko ito tangguti kaya sa tambahanon ininen riba may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Intag maghapin kay kahan na ininen si may mag 5-6. May sinflimeng ibupilak do bang may dantahon 2 tahon ni gay makabayad aahin. Binista. Di alam 3 bulan muli 10,000. Ubos dalam 3 bulan ni sa painted 10,000 ni sinin muli 20,000. Mian dalam 3 bulan ni sabsin 20,000 bang gay makabayad muli 40,000. Bang gay sa makabayad muli 80,000. Sampai may 100,000 binista sa miyaan ininen may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagmurkaan kiyo Allah subhanahu wa ta'ala duk rasul ne. Pinagmurkaan kiyo. Dukda miyan ko nita sabut te. Mag-idin Allah ta'ala din ak kiyo binono bang kiyo inakahan miyaan hukuman ng kiyo pakale si makagiesin. Si may painte na kura. Ini bang si saraten sa Islam. Ini magtaamor rin ba ini pagkiyo ngahik ka mamiskinin di alam society te. Ngahik ka mamiskinin may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Hek ka manamalan maka inete makaasi-asi may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Abay sab mian aahin sigpit ni bang niya may maganda sa miyaan mi anak din magkaradyaan andu isabdang soundseret ni pegi ako talabay ko talabay sigpit be kami. Si talabay mian asal magseretan kami bang upama magkalagyan sid 10,000 20,000 mian sampay palabi ni gay mautang aahin may palanggungan si agama mian mangga niya interes ni ubos aahin misay masigpitin di alam kasusihanin iepeilian ilutang pewe no nasubay kita nali atawa isabang mian taga parakala andul asal daran kutet makatangis si may parakala ininen. Bakas kumakatangis minted da si mian ningko ako si Haren. Tasambat kun bang elum sama kun gay ko sa ininen. Pagyawe ay biseno masigpitin ilutang pekeo ine weme sinduwe makagaesin. Weme sinduwe taga pangaltain. May palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Kaambang takalebi bisaraku ininen. Iyan ni Mesiye magpasanda. Mian bulak de gomare amay ubaya bang taeddo binebelihan mian iyane sinbin ponan sinbin pabalikun binesisiye may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Makaasi-asi may kapong tinaihanten bang bakas masanda paggesigpit esebon kahalanen mangga nela isiye panahaan din bang sa ingin pamanganin.
masanda pagyasigpit ye. Ganiya kakanne niya problemane. Nasa ingin ko bang palabi 2-3 bulan. Mang palabi 2-3 bulan. Kau pa mangugit lahing nen kau pa mana ako manin inen eh kinakannen. Penghatian ini si kita ini may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kaning utang ngayon. Ilutang piwede. Bang paikita binurungan pangatian lunok may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan si may kapong tinayan tibi kasigpitan. Subhanallah. Subhanallah. Takita-kita ko may usmawaris ko. Takita-kita ko may bang sa atin. Iyan 2 kilo, 3 kilo yan ay naka-handicap. Pinagpatahanin din naman ko ito. Nasa ingin ko, magintono pinagtahanin. Pabalikon mi altahanin, mangniya magsana. Pabalikon mi altahanin to Diyos siya. Maasay ka. Salam doa si Kam Kemon may kikontinue tayo maudutin mi. Magsukur si Kam Kemon.